Assalamu alaikum Кыргызжардама YouTube каналының көрүүчүлөрү. Бүгүн мал базарда 19-октябрь Талас облусу Талас шаарындагы мал базар тартып көрсөтөбүз. Уйлардан баштайбыз буюрса. Букаларды жаш торпок эркек ургачы. Видеого лайк басып, комментарий жазып туруңуздар. Башка бир туугандар менен бөлүшүп туруңуздар. Канча дос байке? Баазы канча? 120 дот. Канча чтуту? Канча чтут? 5-чи дот. А сүтү барбы жокпу? Алзыракты. Алзыраак. 2-3 литр. Берериңиз канча? 110 берем. 110 болору. Каяктан келесиз? Кой сай бересиз. Байлабай. Жоош экен, Кой сай бересиз. Жакшы, содаңыз болсун байке. Ооба, содаңыз болсун. Арпасы менен Канча дос эке? 90. 90 миң сом. Канчанчы тууту эже? Кап айтпаса 7-8 болуш керек. 7-8 чоң, Боз эмеспи? 15 күндөй болду качканда. Кайнатам айтты да 15 күндөй болду качканда айтты dedi. Азыркы 90 миң сом дейт. 25 чейин барасың. Азыркы 8 дейт. 90 миң сом дейт баасы. Канча сурап атасыз? Ката додур. 100. 100. Наркыңызчы? Булчу. Болду байке. Канча экен? Шеп. Канча экен? 85. 85 миң сом. 85 миң сом. Бияктан да мал базар. Канча сурап атасыз байке? 115. 115 миң сом. Экинчи туутпу, канчанчы туут? Туалек, биринчи. Мына экен 115 миң сом сурап атты. Bunun Sen apkırım tek koran, bir koran tarındı meza boldu. Bereriz kaça? Tarındı mı? Duru. Boz bu. Yok. Ha. Toğuzdan geldi etti. Et bağısında. Жақсы. 115'ten duru adam. Aha. Sodans bolsun. Muzoğlu'nu göster. Muzoğlu kança eкен байке? 125. Muzoğlu erkek urgaçı. Urgaçı. Kançanчы тууту? Биринчи. Сүтү канча бар азыр? 10 litre sütü var. 10 литрлик. Берериңиз канча? Берериңиз канча? 120. 120. Жакшы. Содаңыз болсун байке. Мой тартып берели. Баазы канча экен? Баазы 96. 96 миң сом. Канчанчы туут? Канчанчы тууту? Картаң эле. Туура. 96 миң сом сурап атты. Бул жагын тартып көрсөтөрүз азыр. Канча дос? 85 миң сом. Канча сурап атасыз? 100. 240 demese göster 250'di basçı değil. Канчанчы туут? Боз эмеспи? Кызырга соңунга. Жакшы, содаңыз болсун. Канча дос сиз? 115. 115. Канчанчы туут? Tuvalek. Боз бу. Качканбы? Yok bu soğun. Соңунга. Жакшы. Содаңыз болсун, Канча дос я? 110. 110 миң сом. Канчанчы туут байке? 5. Сүтү барбы жокпу азыр? Сода кызып кетти байке. 90 туруп. 90. Ne? Канча? 90. Канча дос?
Men tartqan berasizmi? Siz tartın mal dele. 105 tane. 105 ming so'm bununuz. 80'den. Eko 80'den. Ha. Mon euro. Bununuz. 105. 105. Bu dele yaşıyla koy. Yaş. 1 yıl doğu çıktı. Taza angul. Ha, kaza koy. Жақсы. Содан сосын екен. Өзіме çıkan sana berme. Ne kadar alып kет болды. Bütün Bazını айтып қойсаңдаршы. talaş mı? Ооба, 85. 85. Talaşı. Жақсы, содан астар болсын. Ya sen kaç kere Jana bana alalım da. Қанша да отса, тоқол иә. 105. Тоқол 105 мing so'm deydi. Қанша? 120. Қаншанчы туыт? Üçüncü tuğ. Üçüncü tuğut. Sütü var mı, жоқ bu? Soğun mu? Жақсы. Hadi sodan болсын, ha? Qırgızlardan mı ekan? Anın qancha teging? 130. To'qol. Qirg'iz jarnama degan kanal. Bolar qancha? Bolar 23. 125 ming so'm. Qanchasi tuğuti bu? 4-chi tuğuti. Cho'ng ekan. Yaxshi, hadi sodan bo'lsin, ha? Men de o'tirdim. Sağa. Bir qadam sağa. Açık edi. Qanchada otasiz? 125 turadi. 125. Biz tuğanlar nega baylasın? Endi tug'an undan 2 oy baylandi deydi. No, iki buni oldim. 110'dan. 110dan. Qayerdan kelasiz? Alasa Patron, berdanlar. Telefon nomeringizni aytasizmi? 703. 703 51 36 60. 51 36 60. Qiziqqanlar Bayan amal var. balat, ha? Bo'ldi. Qiziqqanlar bo'lsa chaqirasiz. Qanchaga ketdi aytib qo'yingizchi. Satmaysın da gayrı. 85 dan. Canağı ya 90. ya ay. Aytarsın. 15'te koyalım. Ketgan yo'q bu. Yok. Qancha 95 ga? Ha, 85. Ha, bo'ldi. Maldele tartı. Ha, bo'ldi. Uydun bazını aytib qo'yingizlarchi. Uydun bazı qancha ekan? 28. 128. Koçak kol bu kanı. 128 ming so'mlik. Qancha ekan? 115 ming so'm. Buqangiz qancha ekan? 115 to'rt. 115. Qancha yosh? 1 yaş. 1 yosh. 1,5 yaş. 1,5 yosh bo'lib qoldi. Bereringiz qancha? 110. 110 mi? Yaxshi savdangiz bo'lsin. Buqalar qancha ekan? 100'dan bozor. 100 bo'lsa. 1 yosh bormi, yo'q bu? 1 yaş. Burayında kal. 1 yosh bo'linib qoldi. Yaxshi savdangiz bo'lsin. Buqasi terku ya? Ya. Qancha ekan? 130. 133, he? Ha. 133. 1,5 yosh bormi? Ha, bizler. 1,5 yosh. 1,5 yosh buqalar. Qanchada o'tsizlar? 90 ming so'm. Tartma. Mal dele. Bunday qarma olsun mu canım? O'sha jeta olyapti. Oy, patmışka aytib ketmeyin. Ne deb çıkar? Qaysilar 80 mingdan de? Yo'q. 80 ming so'm. Elimde gelen bazı çarlık. 80 ming so'm. O'zlaring ko'ralim. Torpoq tortib beraveraylik. Asol. Qancha not? 70 ming so'm. Bereringiz qancha? 65. 65. Sodan bo'lsin.
Kaça dots? 80 ming so'm. 80 ming so'm. Narxingiz aka? 75 ming. Kaça dot aka? 70. Ulan o eti torbakta 75'ten ben aka sürüyordu. Verinize. 75 ming so'mdan deydi. Evet, değil mi? Bir de al. 5 so'm sürüyordu 70. Taksırakka veriversek çeme. Veriver. Bak sıra 3'ö ne 5'ö 70'e Hiç Nurbay жақсы көрген Qo'y. Biz o'rzak bo'lmaydi. Kelish aka qancha ekan? 55 та айтасың. 55 ming so'm. Berering qancha? 50 bo'ladimi? 50 болса қымбат. 50 bo'lsa, yaxshi savdosi bo'lsin. Ну, так точно, ну как? Kes. Qancha dotsizmi? 55 tuat. 55 ming so'm. Qayerdan kelasizlar? Telefon nomeringizni aytasizmi? Telefon nomeri yok. Telefon beramiz. Ularchi. Mal ayıya oy bu ne? Satılıp ketdi ya. Yok. Kaça dost bunu? 67 68. 67 68 ming so'm. Kaça dost ya? Kaça dost? 60. 60 ming so'm. Narxi Akbaş. Akbaş 70. 70 ming so'm. Boz 65. 65. Kaçadan tushib berasiz? Ben tushib beraman, сөйлешкенге kerak. Biraz tushib berasiz. Kaça dost ya aka? 55. 60 he? 60 ming so'm. Bununuz? 70. 70 ming so'm. 70 ming so'm. Ne yapıyor? Erkeklerin tap görelim erkeklerin. Kaça dost? 60. Nark eki 60 tane. Orton kuç nark. He, bu 50. 50. Erkek hiç öt var da. Жақсы саудасы болсын. Қанша екен мотор бақия? Ya. 60. 60 ming so'm. Urg'achil ekan a? Yoqda qancha dots? 60 ming so'm. Erkek a? Erkek. Narxingiz? Bitil 60 tane. To'g'ridan mo'marsizku? Qancha yoshda? 4 yosh, 6 yosh. Qayerdan kelasiz? Chatbazor. Telefon nomeringizni aytasizmi? Reklama sizga бесплатный. 707. 707 10. 10 26. 26 88. Chatbazordan kelayotgan qiziqqanlar bo'lsa, baylanishib chalaverasizlar. Qancha dots? 60 та 60. Bereringiz qancha? 55 мың теңге. 55 ming kerak a. Yaxshi savdosi bo'lsin. Qancha dots aka? 60. Bereringiz? 57 olsa. Erkek a? Erkek. Yaxshi savdosi bo'lsin. Qancha do'stlar? 40 ming so'm. Urg'achi. 40 ming so'm. Narxingiz? Ha, zitmasmi? Ha, yaxshi savdosi bo'lsin. Qancha dots bunda? 35. 35 urg'achi. 35 ming so'm. Berering qancha? 33. 33. Narxlaring?
Bunlar menkmen satıldı. Bazı bilgen yoksun mu? 60 50. 60-50 uğur. Erkek значит, he? Жақсы содан болсын, he? Қаншада атасыз? 45 ұрғатшы. Береріңіз қанша? 43. 43, he? Жақсы. Содаңыз болсын, he? Торбоқтарыңыз қанша екен, я? 47 olsa. Urgaçça ekoten, he? Erkek. Kemi var. Bereniz kaça? 45'ten 40'tan bulavu. 46'dan, he? Kaçan dostu? 60. Ya. 60. Ekoten mi? Kudraşkan kaça? 60 bin son. Kaça eken? 50. Urgaçça? Urgaçça 50 bin son. Балалар қанша екен, я? Нарқысы? 45 мың сон. Қанша дотыз? 70. 70. 75. 73 бұл. Бұл 73. Бұл 75. Жақсы содаңыз болсын, еркектер. Балалар қаншада екен? Балалары? 58. Қайсынысы сіздікі? 4 erkek. 4 еркек. Urgaçыңыз қанша? 40 мың сом. Еркегіңіз? Erkek buna 4 ötürü. Қаншадан? 58. Береріңіз? 60'dan 58 verirler. 58'ке бересіз. Жақсы содаңыз болсын, he? Рахмат. Қаншадан екен? 100, he? Onu oturup görüldüğünüz. Satılıp ketті. Kaç oldu? 74 bin sonra. Tartып koyun. Geldik baydı. 74 bin satılıptır. Assalamu alaikum. Жақсы ба? Денсаулықтарыңыз жақсы ба? Қаншада отырсың? 83. 83. Береріңіз қанша? 82. 82 ге. Бұныңыз? Бұл дәл ошол 83-82 берем дейді. Жақсы соданыз болсын. Қаншада отырсың? 135. 135. Қанша жаш бұл? 2 жаш, he? Береріңіз қайсы екен? Қанша? 100. 130 береріңіз, he? 130 мың сом. Жақсы соданыз болсын, майда. Қаншадан отырсың? 95. 80. 85 мың сом. 85 мың сомдан, he? Жақсы соданыз болсын. Қаншадан екен? 100'ден. 100 мың сомдан, he? 95'ten mi? Al bağında sırayı böyle. 100 мың сомдан. Alın sana böyle. Азыр мына арт жакка барып кайра кичинекей жаш музоолорду тартып бергенге аракет кылабыз. Балалар канча экен, эже? 47. Буларыңыз Ошондойда 45'ten var. баарын берериңиз канчадан оптом? Optomgo 44 jarımdan bolot. 44 жарымдан болот. Şu var itu kaç kazan Канчадан талашып атсыздар? Канчада 30? 35. Бул 5 сом экен да. 5 metre.
34-35 ming so'm dedi. Qancha keldi? 45 dan. Bolori-chi? Bolori. 40 dan. Urg'achi 40 ming so'mdan. Qancha ekan? 40 ming so'm. 40 ming so'mdan urg'achi ekotinga. Ha, narjanlar orttirbay. Qanchadan tushib berasiz? 1000 so'm, 2 so'm, yaxshi. Balalar qanchadan ekan? 45 dan. 45 ming so'mdan. Qanchadan tushib berasiz? Bolori. 40 dan so'rasa berib qo'ydi. Ha, optonmi? Ertaga so'ragan. 41 42 qo'lga ketadi. Endi o'sha 40 ga so'rasa, qaragacha berasiz birinchi savdoga. Ha, birinchi savdo bor, ya. Yaxshi savdongizlar bo'lsin. Qancha dots? Buzon. 38 ming so'm. Murg'achi. Erkek. 38 ming so'm. Ha, kishleki muzovlar tortib beraylik. Bolor qancha? Bir ko'rsa. Bering aytib bo'ldi. Umidlendirib men tartam video qilib bo'ldi. Ya, 19 ga berasizga, yaxshi savdom bo'lsin. Qancha mol? Bir oy bo'ldikmi o'g'a? 10 kun. 10 kuni? Ha, yaxshi. Hadi savdom bo'lsa. Qancha ekan bu? Topoq. 40 ming so'm. Erkek, a? Erkek 40 ming so'm. Ha, bon, balalarni aytib qo'star bu. Chekizini. No, qancha? 26 urg'achi. Qaysi? Ular 4 erkek, a? Qanchadan ekan? Qanchadan ekan mallar ya? 38. 38. Urg'achi? Erkek. No'g'ilchi? Qancha oldi? 36. Urg'achi? Erkek be? Yaxshi olsa. Erkekler bunlar ekva satıldı. Qancha oldi o'g'il? 36'dan. 36. Bu 36, narxı da 36'dan. Yaxshi savdongizlar bo'lsin. Assalomu alaykum. Yaxshimi? Keling, 8dan. Erkekler 38 jarımdan otam. 38 jarımdan. 5 o 38 jarımdan. Dep turasiz tushib berasan. Telefon nomeringizni aytsangiz. 701 Aha. 22 21 31. 22 21 31 qiziqqanlar bo'lsa, chalib qayrillar sizlar. Buyursa keyingi jumaga cheyinda mollar bo'ladi. Keling, qanchadan? 50 dan. Yalan erkek. Qancha yosh nerede? 6 yosh. 6 yosh. Bereringiz qanchadan? 45 dan berasiz. 45 dan. Qayerdan kelasiz? Arlovkadan. Arlovka. Telefon nomeringizni aytasizmi? Yo'q, aytmaysiz. Bo'ldi. Savdongiz bo'lsin. Qancha ekan? 70. Erkek. Bulch. Urg'achi 40 ming so'm. Yaxshi savdongizlar bo'lsin. Qancha ekan? 50. Bazı aytmaz. 35. Erkek, he? Urg'achi. 35 ming so'm. Yaxshi savdongizlar bo'lsin. O'shanda o'zimcha